omushijo ogubagwa habireho nuwatahirire kibanja cha mukisha kacegabera ogu n'umutabano w'umugenzi Banyanga Fabiano owantunga manyakabirizo mu Bushenyi shaka municipality nuwakwasire kibanja cha Evangelista cy'Uruganda akakigabira abatabani ekiryo munda anshonga ibire zinkumanya neri itaka era bazibire ubwo kurebera omukikuru kumuhingira hebihimba ekya kabiri bakugira ngo rero ayakira itaka ryo mukikuru yarabaganisiza abana be samani mimi kana jakagamba samani kagira ubwo bankimka no cyane kazo mutabano wanjye ndiko amanuka na famana rero kaza yo Edison gamwibuza Edison banyita hato izokaraka hati ni kikafuwe omukikuru ubwo bwarukufa nimuhereza spitiki kandi nyobu nkubando hano mukatandika kuzihereza speed manyanye nayitwe mayatobere ntumukunda ni ingamba no stop Urukiko rushitamira omukayo umugenzi omusikagire kushobora ebyekejo nukwe akatandika gambe mbushukane dera bebembezi becanga eco bakore kumusika na mugenzi we oko batwire barye kizubo mukejo ahi police kwatire omwo haryabo nariba barita bakama ngabantu bimbaza kukinga bababinga nyanyugu yabinga ngo bori abakozi babe basindikire ati namyanya nje ntugumsera abera cyagwa kwa abantu abatakumanyanuba kaninya nyeneka ati nyewizo kanga mbere kunyenda kwingita kariya agoko ninyi mwabisigire ninyango kiza wangambara naya kandi ko rigenda ngo abantu bakuyambe bakutereze bo wamazima kuba hatariho koti hatariho kiboko kunkatereze ibintu abantu aba bambenda amazima babo kuzarwa nabo banyoko babo mbenda amazima manya noza kubebembera mpaka ati noza kubebembera ata urye no babuzabuza bwanyuma yebyo chairman w'entebe ya Kashatu wa Nyakabirizi division kandi ngo umuntu inaka kwato mukejo ahamize RDC abakuteganise kejo eco kumanya ngo ne cyaco Ruganda eco ne cyaco Ruganda nk'umuntu ahabwo kubora zaro rwaco Ruganda Fabian akakwata ibintu ye bagira bata babahereza ebintu haruho magezi mingi we eka ya Fabian yo noreta mu amageza go kutabura tindu kumanya habwenye nkabanza kurwana niyo tukuza kupagana support yo kwifi mbwena hato garikire wata umuro muganda wawe uriyo no habya muganda wawe rero Umugenzi Fabiano Banyanga nagambwa kuba yafirumbwire bwa COVID-19 yasiga bakazi bashatu n'abandi 18 umukazi omutona we yija kufa omukuru yatwara umuhara bwanyuma yo kubura kiyamba ahireho Banyanga yatahiremwa arikwegabire kibanja cya mukisho gwo mukuru kandi bana mwete nyini banza nimwe konka abana bamkatatana ramwenda kugira mu kisiyo umuntu wo batwara amakuru agagasha kwa Ben Muhozo mu Bushenyi.